liang raja to gwasame ne yen gate gwasame kanetin shoro di ne ka ji spele mayo no duno ka ji ayo tim kuro la lad gwasame mi benwa ga yekel ban kulu we gate koken South Sudan's spele mayo Washington membership registration chikanato membership registration drive chikanato ka counties ne dangwal membership registration to kana kajen kuin kware mandana wenata na ne mantina enwo ka NSPL mayo me taping Dr. Machar ke taping Stephen Farquhar bana wujekten wala ko take a confusion network and time Canadian continue kel ka first vice president Dr. Machar Canadian continue kel ka kuma SPL ayo andanante Farquhar tin pin self game yadit gwaya bana kulu wetin wala shana mun focus kama nan chalat gwaseme ka jan membership registration a chato gane ka counties ne ke wi dangwel Western Equatoria State kana part of ngade special like just the Western Equatoria State real karodi ne ka jan kwi national election dana balat Western Equatoria State deputy governor kana SPL mayo chairperson usually Justin Joseph Marona kana shi kana registration shi kana to shi pardian shi ka official registration form shi kana to ke charge cha nonka ne din content re wiki juba ala general secretariat in Juba kan shi ne da kontilaji IO KSPL IO ano chikan ga mo ka form to bawo tiang to be members ni baro ni register ka chairman yan magwata metit ka dien no ka report kan kulat gwasme no kana registration na jen key step ka wanat ko de na de kan ko inquire de kan go la national election dana bibin ka jawdan chikan kwen ajana ne di aljang narudin karedi akan ko inquire kan talk ko mu ko inquire to talk tele mu shala registration bu show vote ne na ajanta dan chikalat kajan kwana je mun gujine ne so kare di aldom de confuse no mu la rode kuma spell ayo ping par ko le kan tekaneti tintene yen katina te cha registration charge to gane ken gor kana duomi mo bika tega na kaje ne da konen ba self kem yadi ba ji yure ka ko chaling no shi kan endorse self kem yadi kan tele ka candidate by the way tele ka candidate mo bro shu kan ne kon te ker ga par kol ke report an chalat so ko che bikulo confuse kan ne title lad to lat ka jen wo cha registration cha to ga kan content kel ke Stephen Parkol alain team chairman cha kwan ka gwa Dr. Machar ne ka jen faido ke dan ron kin dang ro jen dang red bakel me cha Dr. Machar me cha je yen shu kon dia la ngaje no shu ko te kadol and then after that dole dan chi kenadol no shu Stephen Parkol cha chu kwan and then ka kore cha bidigo no ku kan create confusion kane dia lan kon tin gor ke Dr. Machar me cha do cha ba ngaje don chi do cha ba parar ka chen registration ne medan me ba part ba je register ne cha dor bu chola IO party cha jen ka SPLM cha jen ka SPLA IO party en ngake so chi go chwa ngalamu IO party balat ke no ngoda ba ka je SPLM IO ke SPLA IO so jen dana to ko no mo mu kon man gwasame ala party dung Dr. Machar wa na murai ko ne ban je ngaje no ne na teleke kan ka register ka registration kanalat so cha de la registration ni kadi Dr. Machar tere ti jen cha de mutwok Dr. Machar ba kon barar na mutte ka kuin kwar mu bukana support ke bukana lat and then bigala benyurten kon kuin kwar te ka principally ano ba kwar ba je kwan dara principal te ba gor ke bine dial bukan ko gor shit ko ne en
national election te dum wana chala chinaro ke qui security arrangement eno ba na ba ka gang cause me kwa ngana agor generate content bi vote ba ka kwany ko kwa ke jeno dongle ko dara to so jene kwala gor ke jeno the unify force they je train mi charge train they je deploy they je lat gonne dial kon bi ko wulaten the security arrangement e chala they je lat they can force dial content door they can dial they integrated they ga mat gwaskel they ko le shol national army ko national army chike jen ka dakno char chike jen ka point the president self ke mi yadit bi ka la national army ke de ni tibagu ne diara wi ka South Sudan teram ka no gor mi la politician teram bi ka chonga je ken and that agreement mi cha ta ne ka gwase dan first vice president Dr. Machata kana self ke mi yadit and then within that agreement that I chata chinara ikodi 2018 peace agreement chana muke power sharing michatul mor mongot ken michatul power sharing moja dagma char ke power mudit ka moja kir ke power mudit dundo and power ken bekene kul exercise ka do mugwane jen chit ko ntama misal beke mi yadi tera moja ka kuma spelayo be dagma char be je laler baje kon consulted ya michika agree bara mo baje wuch she self came yadi teje be breach and that trust and mode dan e cha yapin and then ga kore chemulen la bana wo general ka long da ke ka bomde cha wo kan kwadi alte ko de la commissioner e cha jeling ka wara mo dan de ka wo janga e Dr. Machar gwata mone so na me jene dan chitwo chi that power sharing cha collapse mo nan ngi kone chi kir cha lan ne ga ten kone ne jala jan jakel mo na ga kuin kware nyogo no be kuin kware no mon be like credible ke fair ke transparency tere la latke maniam ba pegna ba je kwen a la population census a very important long mon kelio pegna mo kana kon ngach cha kuin kware cha de lat ko mo ko ga pegna wadi if teram cho do mo ke ne ka ti cha ngach tere mo ke shoot ke kene ga chaka wo gorno be ka gor gwara den ka dobran be ga jika jagan shoot and then sharore jako chaje kwan so de diala to jena kwa logo no de kala ko mi shirigin je to la rig la to go shi trust chatetan even political party sharon bulan na de leader bugurin lok and wenum so kuje modela goro no ba pinga ba je kon ba ngaje no pin nan dial ka di re wi ke South Sudan in total do no chi self kim yadi tiala rodi population census ba all after acha ko inquire cha jalat kana mo te against and kan principal de ko de cha yat pin chi self kem yadi chana mo che bridge mana bien chi self kem yadi che bla do hotel mishal permanent constitution na bongon madana kuna la guide men bosna bongoni mitele je telen mede na yen keje ko ngodo kan kuna yen keje secure che la ro no bal adapter election so na many ami bej jene shalinga ne shalaro permanent constitution kana population census jak kan ko inquire ko charge blood ko kete ka har kir pedalon ko de ko inquire de jalad why ko de document chate de te that is why ko che guru de document chate de participate even right now is the only candidate millet campaign karwade ka kane de ala content ka other political party re wike South Sudan the only party millet campaign karwade la part do dien millet campaign so ne me jenda le roda kade yene linga nono ko bi malbe bere wike South Sudan no go self ke mi yadi no bi malbe ben of course ngai kondiala be dag ma charbe kamare tijen and then be ka ben ka dialogue be ka rach then ba peace agreement ba tan bina kulu ko inquiry bara na una ke election real na rode ne ka then ci point self ke mi yadi na cha ka dak just feel ayo cha dak cha konto ke 2016 gwa de dan me kwanye general tabande ngai kwanye la vice president chune ken chwa kwan just feel ayo choje dak pin and then again ke gen 2025 che nyom to ga jen ci par ko che le ben line team chairman ka gwa dak ma char again the same process the same tactic the same strategy ter mi chora gel ka self ke mi yadi nyen kwala de te dialati telam bro do yale kamu kana chicken mi yadi chen wat che go so again dan to ko nono and ban nyo jikka another report biate ko man